Kublai phi baro shakathup khubor jungi ke MBC TV. Kimat ki bakong san nta ka singi kilong. Shimbanta ka kong RM kurba haga tamasa khawai nyang plang. Lajer kerteng thama ya kamadan sajsna da ka Rowell Lingdo Stadium. Ailat ke MEECL ban tre laikam ya wei ubriu hanoston. Ban rathai jot ka CHC hachokpot. Tementang ne phai shiki khubor ke bakhamria. Kakong RM Kurba Deputy Commissioner East Khasi Hills kalahiar sesnong saumat elaka Lenyong ban shimbenta hakatamasa khawai nyang plang bala penlong dakawa Yam Welfare Society kabakentup yakishipau teli kihima bat prapu ndriu teli kishnong. Yakani katamasa khawai nyang plang la penlong haka arpusan terik risau hakatehi kishnong. Ubati lengdo ulaya thu ya kajing thmu jong kani katamasa namar kalong ka kolshor ka bayadei bat ka bam ka sa educationong ki badon hakeleng ka than ri plang jong ka ri khasi jantia kajing bam jogi breu ya uni unyang plang kalong shibenta na ka an maryang ban penduna ya kajing roi bat jing kenrei jong unyang plang ubala ban penjot bat penjularu ya kijing thung jing tem unyang plang uhe usan hapedeng katayo bat ubanai risau bat nai wing Kipat ba kibabam ya u kilet shakilu ban khap ya u da kan nap sen bat daki bat kinsa kenru ya u hakawa da usiap haka kriya ne kho ban pen khuj ya kitreng jong u haba ula khuj dot kitreng kisa sat bha bat shat tha ya u hadu ba undal khai nangta jarno ya ka la ban sdi ya u ha phnyang ni la ban khle pia ya u kat ba kinong bam ki kwa ulong ru ba shngam hadu kata-kata kadon kam ka jing shlur kamon bajuat bat ka mensim wat jing tip basenrang banut ban tare yala ki kit bat ki ban klun kluk ya unyang plang hasentur tang uriu shlur kumu man versus wild unur ban tian hasentur hakasin baningkong tang layo mat labang hakapor senrai kisnong ki babam nyang plang ki duna ka jing thi do na yo namar ka jing ta mid bat step ki yo na kilum ki baker saudong ka snong jongki Kecing juga long bak tambol yang dok maplang, ada founding chairman juga senjuk lima yang bak yang maplang welfare society. Ini kecing jungi ke don kino mikmat nak kisah lima, free pop papu lagi senang kebangi penjaj ka, ini kecing kami pada Khasi Hills community that plus project. But kawai ni kita kami berbila kalau bak semar di Mei Mariam. Baar kalong banyo bat tiyo kot ya ka jumpa beliau balai ngi don rugi ka tourism jadi kelai di department ngi don di pentekam bat kali ka tourism committee na do sensen sedang mande ya lagi kam ka pam yang plang festival baka himaling yong ala pau ya lagi so laklo jengki ban ya trelang bat ngi te kunta ngi lagi ban sedang ya kam sensen ka apun dai terik demo oktober bat mentapat ngi le ka alsan terik man sensen ngi lapa ini yang pelang pun kita do no te nama ki ne tang ba lai te yo te kani ka port bangile kani si ka badang biang ha bang do subun ka kubor hang ni ka long ba mi pelong ni ka bang yang pelang festival ka ban concert ya ka lane ban sumar lane ban pene ban sa ya kamarian kamar bang ilap ha kani ki drum ka si jui pun ba kita ka pelang ki tunat ki beliau ki thangkai ya port men pelang ka jing thangkai ki long jiwa pade long ba teng kan poi se di cloud di lawa law san ba teng ru pelong pada ru ban isi bekilum tiba ban isi tenang tak tahu yang ba dah balik kening ni res ni da ni pen pau se kapre pat kerpat i nong song sinong rok ba kini ki plang ni kilum tiba ki tenang ru ki dei hi ki bentar kemarian aba kyang ke bahasa kalolong thapali ban pemroi ban peni tenat ki don ta ke kum tangi khot ya ki telang bengim dei ban thang kai ki jakap plang lan ki madan madia pat baar ba de kalong ba ta ka bangi pelong ni ka bam yang plang festival kalong ro man pinja kendu ki SG bro khaj boni ki kalong kami dondo bedai wan men simta ka ban simta pan ti lan ban set i jing set ra yung ki ba ni yo ban bam ban pen so thu lan ban pen chai jak pathai ba ni ki khasing long ki brio ki ba ko ta ya balai din nakadaw bingi ba mi ki pama jong kini kalau ngajing pelang bakado iti ginong simbenta traditional competition so bahwa pinwang no simbenta ba kinyo kansang
mau ni yang pelang Ini kalau majik benar bakadu itu kinong sim bentar antara traditional dress competition sumber pinuan nor sini ke bentar. Ngakadu yang KCF kentai. Kapag kita khot ru Ngakadu yang KCF kentai pinuan yang nuya jam bayar. Bagi dia ban wan nang ban dia ban penpet lam. makani ka KCF kentai baju volunteer kentai sumber pinuan yang yang lang penpet. dabaro nang bakin yo ban om shu tang ban Itu kita punya yang kamu poin subah menguan kenduk yang kamu ni. Kita punya yang kamu poin subah menguan kenduk yang kamu ni. Bersia keren tang hapo kay tam sia keren tang di social media lan tam sia keren tang di alam ni kwa ban pawi ki ba ka jing kam ni ko long bet bat ni bagi nong som sinong di ong tin fareng ke grassroots level aka bagi doni ke sejis ki ba krisyan yang ni kan ke kam ban makihi ki penbiang dan dong jenong kam tega akaleng jong senjuk su wat tang di ngarap lan ka baiting kan akaleng jong senjuk na maba di su idon kam ki penlot bat kini pat ki bagi die ki jingba bagi die ke seji ki yo hisaki ta ka de ki bentah karena tadi ki Papresyang ban ong meneh kendiat na ong bau yang plang ong meneh kendiat bau yang plang unek tong kemalai te yo ye mau ndelak de bantu sa nyaman yang long no ta sakla ta beli usyong bro sitlang semi biang pala sa ta beli te kemut nak ta kadau ba ka jing yo yu yang plang ka tang kuat menai Oktober hi nduk tiyo ben kong hadu unek tiyo kaduk Minta han ham sa din do te tin pinyo syo ba ya kayak ini saya ka jing tolong ya pi jing aji mut ding nom som som ni hi ka himalang yong ha ba min som som ni perchan yong idong tourism department ni ngile kunu ma project ni ka dalam tourism department te yong em ni ka yo yang plang na ba udah uja uding bam ba baro ki kulong kuma ki bam yong ni yang plang mar balai Contestant dai tang number bang 1. dai udai ru uding bam bodon ya ka dawai ka ba ula ban penja yang pangsu ni hang ni haka senjuk jung ni mangi don hadu prapun replik song hang ni bat don basau po tuli sport boy baru khoj ye seji haka senjuk hi don ars pa nyu pun repli dum ta dan rei ba sim ta hang ni ban ye sim ban di jing di bat ban ya ban bet kam di bet tang na himalayong di don khat replik ye seji bat kini baru khoj ye sim ta lang bat baru khoj di don khat replik stall ba kiyo ban di ni jing di na mangi pulong himalayong ta syuken da dangi ra ke ni himasoral ni ke bat hima itu ki benang tuhi kan sementara nama kajing kuat ni kalau ba ngin wan ra ya kajing ya jan kajing ya i bat ndu kajing ya trailang nang mentah ki kam di balong jingir ku ya kemarin ba ndu ya ni isi bon ba ki festival hakane jala jungi mo mene balai keren ru ha jing krep ha jadi kata kata nana maksudna dia kata jing kali film apa ba abang ila festival kemut bangi kuat ya u pat ba on poi tinggal persiang sem mi bentai badet tentang la sotu bangila sotu unu ba ka e bo pai ba udon kam udon upai ba hi ni simenta te udon kam hi kita ki jimbam terlai fi tapi ong nu nak ta kadau ngi ong mangi percaya ke seribu sem lan ngi ya sultan andre ni ong balandang yo ban penlong program da kita ki ki festival da kita ki badon pok la ka jong kari ka long ka jing sau sarong amal ba hang ni ngi le ro traditional dress competition ngi le ro ya mau point bade jing le ka yung khasi khara ngi le ro ya siat thong nang ta ngi le ro ka jing i biang ro yo kulai tang pen i ro ki we ki kombam tan rai per ani ka penlong ngi bang kwa ban pen i sak per ba lada ka sorkar lele ka sim ya kalat ti bakat kampun ha ban yarap kalau long ka jing ku sibun e namar ba ngi nung kretu ya jong tan rai kadon ka jing yarap na ka ma bangi sedang tingin 4 watt hinang nuru ya siya minak senjuk dan rin mentah ka jing kendo begini officer di bakam long nakamaghalan mikhalan h tourism department hi tingi yo kendo iki ki kloi ki medok senyang tadaw ngi yo kamba alap tika niki don ki engineer phd ki ba I donation ko te ngi yo jirap niki ai siang ni labu ila ka jong budget tangba ni pej pede la long bumni la ki brio nak sarkar ki simkhia tingi nang kampan he shu ikni kisna ki jing tagari ko bhatam jadi bentip ban pelong inu ga jingya lang jing festival ne ka kam ya te tamasa don kampat ba te phiri bentip ba ka do kam Jadi kalau jika kita kita subah menurut ni kan involve macam ya ki grassroots level kalau jika kita subah menurut ni sedang ban ya perkhat baro na do ibadat ba khrau ki yo ba no senyang lang haka jumut berkhat tagari ke we bentai ngile bat itu ki jingbam jingdi bat ki we jing berkhat ki wan naki shumar nangi shum ong mamangi le unta re maki hi ki wan ba ki we festival ngatin ma yok sudai ba ka dictate nang we na we ki bu su ong mano de rengi ti ngile nak daw ngi hun bat de ka e ban ni le na ma ba le ba ka de ke jinga kwa lang
Lang ni mentah mdu nasyo ya karpo bilo. Mar bahak por bang imle le bang khamkhia mentah paden la sai jumla mi no to ka ekte bro khait ki yu bro khait la yu. Ma da ka bala de yuru mut arpo bilo don be. Te mut ke la long ka jing bam ka piang ha kai ba nyu yo pat ba sem te kendiat ma bol la jan lut phi. Ta du bun ngi mang ni sem ding pu yo kham bun. Long yung ni mo yung plangan ro yuan rai pi ya penbait begini se group in wan ne besimet. Sudah kesebelum probek ni kajimud ni belum makan tiaw ya kaya sebelum. Tapi dia beki ke belak tam nang dang step. Da ka way kasur ka jingmut bat karai. Kasnong Maulang Wir bat ka Maulang Wir Sports Club kila ainam bat jer ya ka madan sat sna da ka kerteng bat thamai Rowell Lingdo Stadium haka arpusan trek Risau bat penne pensa ya ki mati kanam ki nuksa bat ki kentien syong sebai jong uni unong ya lam dap shenrang bakani kasnong ka than kala sei hapne kamei ramau. Nadu kan ni kasngi ya kamadan sat snat antip no da ka Rowell Lingdo Stadium lapen benapat ba kibor penyat ya kasnong Maulang Wir. Ban penken mau uba Rowell ulalong urang ba ubalano senyang shibun syakaroy kapa hakithan kidong juga mau kerwat hakaba uladon kti banwanra ya ka mau kerwat civil subdivision kumjuru ya ka Southwest Khasi Hills district bat kiwei ki kampenroy. Hakani kasngi lapli pat ba ya u mau mot sakan mau de ki khun ki kti bat ki bahaying hasem jong uba Rowell Lingdo. Kasnong Maulang Wir kalapan kham ya ka jing ai sngo bha ha ka khun khaddu jong ni urang ba. Kirang ba ki balakran hagani ka jingalang kilong uba NS Wanyang menteri bat uba di Barlan Lingdo persatrai jong uba Rowell Lingdo uba lapan syai berbatai lingkot ya ka history haka jingat lenti jong uba Rowell Lingdo haka jing em jong u kam kaba kum kasnong ni smo donbok bat mi so sarong hang ni kapor ba nio ban tho ya ka ni kerteng ha kerteng jong ima Rowell Lingdo Stadium. Nga pau ya kacing sokmen ya kacing don kat jong ki kun pesa kacing i barok ki bala yawan bat pan singani hakanika jialang umjur ya ki kun ki ti jong ni madeng Rowell ki bala simkhia ban yawan na tak ni kacing ku jong ta Maulang Sports Club i Umjuru ya ki orang ba jong sinong ki dukot is nadu secretary ki dukot jong ka executive committee ki nong ki kam hakitlat tri kam fer jong ka sinong iba na syakot sobha haka dorbar hi jong sinong nilai yakut udah kecing tua jong ka Maulang Sports Club nila pensau haka dorbar sinong ba ngin wanra ya kani ka kerting jong i madeng Rowell syagani madan sexnat kumangi tip bat ka dorbar snong hi borowei ka pedang subhai kata ta kacing kelut munse belong ki ka ba penkendek mesin mingi kum kasnong hi borowei ha ka ba menta kumni ngiyo penlong ya ka program ha ka ba ngin jer kerteng ya kani ka madan sexnat kum ka Rowell Lingdo Stadium. I madeng Rowell ilalong i nong yalam ba kmadu ontang ya kasnong ka thaw hi jungi Henry ya ka district ya ka state hi borokoi i painong snong iba long jong ka dong ka time i sngu tanane iso kumene ha ka ba niyo sngu ya ka teng jungi ha ka ba mai ilong inong yalam baraba jong kadong jong kathain ke jungi ha ke jingi kendo ha ke jing trekam jong kasnong jong kadong kathain de ha ka por ke jungi bangilayo panwanra ya ka civil subdivision jong ka mokrwat ha ka por ke jing trekam ke jungi nilayo yo panwanra ya ka district hi hapo ya mokrwat ilong ki ba hakmadu ke ba mai isim ya ka cingkli namta ke bankentiu ya ka dong kathan namla panjer ke tengi kiwi pat ki jing trekam Henry mai hi ilalong i nongmi khmat na kamta jongi ka dong kathan wat lada ile sibon ki namta jong ka state hi borokoi i mati kama i labo hapo ka sinong jongi
nadu nak ni stadium kategi indoor stadium ka salasar hall ke bangalong wi neki nong yalam nam tak jingken ban kentiu ya ke syak tunrai jong katong athai dei mai ibala ai mensin yang anak kapor ke i pada banle bat kumno ke pada banle bat haka jingi kenduk ke bakadu hadin bangala shinti ku menteri jong kasinong bat haka por mi along ka executive committee hapo ka jong ka hima dei mai ban pasiau hanga ya ke ba kumno bangin pendepno bang plino yuti mau bena ki bang ila thung ban pensanam haka keteng jong ki nongwara ya ka sinsyas em hapo ka hima maram bat yong banes la kuno ngini pendepno namar kapor kladir ba kam ke balakia bat ngakwa ba ngini pendepno bat ngilayo pentri kam ya katu kumba ngilawle isnem ke baladen Gini ki ba mai ila kentu ingi kumki nong song sinong om tang haka kamai ke kaji Henry lawan raru hak jingnang jingstat haka perkhat ke perdai bat nga su kemenru banyo iba nakaliang jong ka seng samla jong ka sinong ke sim ya ni ka benta haka ba ka cer keteng ya ka Royal Lingdo Achievement Award haba ka ai seman laki kun samla ibaw long kerpang na po jong sinong di nakaliang jong ka seng samla kan sanang yai budin mat dak ba penne pensa ya ki mati ke bai madeng royal le na kum taka dong thai Kajing yola jong wei unong tre ban bat hadu lai tili ki kam hakatanat boarding hanong ston kala penlengo amtang ya ki breu ki batre hakate katanat handre wadi ki pad baru kumju kumno wei ubreu unbat lai tili ki kam hakti jong u kalong kajing kili na kibabon balang uni ubreu ude unong tre hakatanat boarding ulong uchokidar u storekeeper baru driver nalor kata u aiwa ya kakali hakanihi ke department san teli kiseng bhalang ki bakon thop ya ka HANM WKSU WYF MYF but UHM kila ai ka jing tho sha u director ka tanat boarding ha Shillong bandawa wengkamno ya utei ubriu habaya kran bakila pathai khubor uba Wilstone Soshang uwe na kinoya lam juki sanseng ulaong hadin ba kisan seng kila dap ajing tho sha u director handrei ka tanat boarding ka klemle AA but kamsham lapatiaw ya ki jing dawa juki sanseng kumta kila ai por sendon ban wengkamno ya utei ubar jalla hapo manta ubnai risau lem kumta kinshim hi ya ka jingkit kle halor kani kakam MEPDCL hapo Nongstoin division ngisgo ban ai hangne ya ka deadline kaba nagaliang jong director jong ka MPDCL Shillong kaba ngila ai hau ya gane ka jitho complain nadu arpui 3 August arjar apply henry hadu menta la arbanai pura tam RC laisni kaba sempat lale AA halor gane ka bata bat kata kalong ka jing complain jungi ya way na pedeng kita ginong troy balatit kumtaw tuntun bade barjala kade halor bon ki ba kipat ba jong West Kasil district ki ba pa po ka Nongstoin division ki matching ha ka bay ki benta ki ba pa po ka katana ka way na pedeng kita kalong ba uniw nong troy ubat ya kumba arlai teli ki kam ki ba lapen lengo ye ki nong jong West Kasil bro ka way wang hana ba udai kum storekeeper udai chokidar deru driver baburu ya kali ban aiwai ha kate ka transport office te halo ne ki complain na kali jungi ngila up shikato namar bo director ula kularengi bu unchim kya gene ka kam handrai hadu menta umpat sem lalle ie kani ka panpau ya ka jing iben ya ka dong thain jungi ya ka West Kasil district hibro ko wei ka ba ha po ka Nongstoin division halo ka jing le jong kini ki he jong kani ka tanap boarding ngila airu ya gajing tho ha deputy commissioner menha ka arbu pratrik September arajar pulai ban petlem ya gane ka kam hendrai ngimtip ya gane ka kam kala poi sai
ngai kuble yu bisiru lada ula sinkhia gini ka kam nrai ke ai ke bangis ngoban ban penrem lada ke ai ke bangis ngoban dawa kalong ba ya tanat boarding ba kam syam lale ai ha ke bani bani bata ngidap daga jing sngo bitar ha juga por ba ngiben power ga jing sngoram ha juga por ba ilasu iben lani lasu le bom patiau bom sunyau ya ke jing dawa jong ki ba ko wes kasil string berboy ngi kum kiseng balang sandali kiseng balang ngim semla ya kun tang naga banta ya ladi ngim doni ya bai de kata ndrai kadai ga jing dawa jong ki ba nong penun kam boarding ha ke division bakin le kata ka banta ndrai ka kani ka pau ba ula nyopen ru wali ki ba ko wes kasil district daga ba semla le adu banta ngi jing te batikana ba ne nong turai udang don ya kani kata udang turai hi ki ju ki kam kumba ngila jer haneng kolong e ba ngim laban priang ka jinglong jingman ngidon rakat saki satar ha ka ba ule ka e ba ulale ha ka ti office ka ba penlong i ba bakin bitar bakin nom sultanat ya ka de jingle jungu kidon ru kinong trai ki batrai ha ka di katanan ki bong sem lapua ban pau berteng ban ngiru ya kata ngim sula ban pau berteng hendrai kim sultanat ya kata ho ni sutu ya kata bakim not bakli ialah kijong ki officer ki bakam he ban penpau ya kata ka jiksu juki ndre ki ot ki nam hagi babon ki benta haga bai de ba jing bom sutanat leng ba jing don chung ni upar jala telada na kalian katanat ba dipen ngikar na ka basai hangne bangilangnya ban ap ngila thait ban sengap ya ka jing complain jing ba bat hangne ngimbu menta daga por balada na kalian katana beripai kamla ban weng yau ni barjala hapo ni benai Oktober kamod ba na kalian jongi kiseng harangkat kipai ba nginsim daga senjam batenge ba badia kita senjam batenge ba nginsim na kalian tanat beripai kahap iban sim ya kejik klik la rejia kano kurung karam ngin kwa jing syak bakum kata andre imat kene katran boarding kala pen boarding i bangin le umta ngila le te kalanti ka dai ngila bu da kajin to ka ba yahab kalau kata kajin ka patungi ndre imat kane ka boarding kale bom se nyau kale iben yangi kum ta ngi bu ka da kane ka deadline ba hapo ne Oktober ba kane ka tra kane ben khoi plan ni gini ki bar khai kane ben weng no mar do ki uni ubar jala uba tre ha kane ka tra nomor kajin bom biang udki ben weng no ka tu kali ka ba uai claim ka terding license claim ka di ka tai bar khai bad ba kim transfer no shawai yau ni ubar jala lem kumta kemudian kalian jungi seng balang jogo district ngimla ban bakli yerugan ngibu ka por ka bakadu ba po Oktobari da kimla bale unta na kalian katana kan sa bakli hi ga ek panji Kiseng Bhalang nakathan chokpot South Garo Hills ki bakanthop yaka GSU CAVC AYWO, FKJGP, AHAM, but GSMC. Kiralet jingo yaka Community Health Center kabadon hagani ka shnong haka arpusan tarik risau. Hakane ka jinglet jingo kila syambun ki jingduna ki badon hakane ka jaka sumar nongpang. Ki jingduna bakongsan kilong ka jing bambiang ka boring elektrik ka baduna palat kinong tray bat ka CHC kalajat rathai namar ba 4 jum maramot nadu balate yaka. Kibor ba penya ya kani ka CHC ki kubur ban menjur ya ki jingduna ha kani ka jing sumar nongpang. Kini kiseng kila kentu ya ka sarkar bat ki bor ba penya ya ka health services ha ka jela ban play ya laki khmat bat kener ya laki kiti sya ki ba bat ki nongpang ha kani ka than jong ki lum garu. Ini tak lah, mai buat kaya. Kisah nias mak barang tu yang menguasai. Ulang kita ke pernah kote. Cuma kita bisa nak cakap pun ni apa tu? Harus mai barang tu je. Normal ni sak barang kote cara tu atau kan macam ni macam tu tak bina mengeju. Ia rumah kulit nak kulit kisah sah. Kulit kisah. Bakuran bola desa, ini tu orang namanya. Orang tu kan. Siram sebenarnya. Siram ni tahu seperti tu ni kan. Anda dengan ni siram jom. Dongja jangan tu kan tu bena nanginya. Saya rumpun tahu. Ayo unan tu kan cakap apa ya? Cuma siram.
manja ada tengah kuba tahu pun ni bisa alam lah ciklas pihak moringa kuba semua cuma ni mana biora cira aku kan tak kira mungkin cira ni cuma kita tu nama Jawa ni apa nama si ertak isu hak apa sampai kat kita ni apa lah ina wes hal kemak tadi cuma Jawa ru tak usah injurung jadi masamu jem ciri aku dengan aku pernah mode ciklas sama mode cuma Jawa ani menang tak sebab kan taruh una gri kemukan cuma dia unja orang dia aru gua apa jakhalan dia kan tak cerita dia ada mode jakhalan yang nanti sampai betul sih kopi kalau macam dia buku baru kali isong mai bangat dia unja aru ya keluar orang apa unja bangsa susah unja alam lagi kan itu mang ko itu kan una bende Repak dong jama? Repak cak, bisong general ni benar repak tu bisa. Tahu sendiri repak Cina ni. Salah juga sekali. Betul salah orang repak Cina. Sengaja misal dapat repak. Konon dong puji kan? Dong puji. Saya tahu orang pun betul lagi. Dia. Nah, bisa pesan kayu. Kita sekarang pada cikon, pada cikon yang bulan sekolah bersih dalam sekolah bagaimana dia hari semua apa bunyinya boleh sobat semua. Bagaimana dia boleh sekitar ko di ini ucapan di sapor nama dia semua orang aro 4x4 4-wheel lupa kumat dia semua orang nampak dia semua. Saya wajib dia berciri dalam sekolah semua semua ya bagaimana dia akhir orang rumah boleh guna orang orang macam kafir. Ini sama next program de manpower namanya manpower ni kita buat semua jaga sana tahu kurang betul semua orang tahu itu sesuatu saksa de further study na yang lah jatuh lah dia mungkin dia berkata tak mau ni sebut sesuatu jatuh na de kanan dia sekarang dia cuma jah mana amat dia charge dia mula tinggal nak training nak kita semua yo gimana apa orang lah masuk ke overlook apa tak gimana aro get semua de grade 4 apa cuma dulu aku barang bahasa perisan gimana seperti itu juga naga super de caklinga pillar caklinga tak bahasa seperti mamang cide hospital tak ada sekolah rumah bangga suka baca kan ini cuman saksa trainer ba super ko mantap semua dan sana cakap yang san kita tanya harus saksa apa dulu tahu ini bijak sudah dulu pada ikut wa daya sakit apa perangsa jangan na asal cuma fix itu dulu ikut semua tinggal cuma ni hampir kaya asal semua ada cuma besok kita mau jalan Kapung ba dito kami skin na atas supaya waktu dia selesai di dia kan waktu orang patient na sudah jadi buat sesuatu belum bisa problem karena berwajah orang ke dina sendiri nama cawa orang ba kami kurang cawa so di rumah sendiri kita rumah pun buat apa lalu terus sandio le sama nama kayak gitu ibu lagi pun request pun ada request apa Oleh sama orang sahaja itu posting masih sendirian sahaja kami kan posting main posting mana aku juga diploy apa pun orang supaya ada kita itu akan kena apa Cuma tahu nanggram gaman NGO orang cukup CSC ni in-charge ko gawa ha. Yun cuma umaksa kansan kanyo, ba golfan yo, nang buka kan sa kanila ko manaha. Uni gaman cuma tahu jerang kon dia kan sa kasin. Cuma orang ko Chief Minister waksa golfo kamang ko kagen. Aro mukhang si cuma ya cukup CSC ko nang dapat nagta. Blake kamang ko kagen. Aro maksa na ang karam sika dulu barang nunga wang ba cuma maksa bakruminga. Aro mukhang ciba cuma anching ni. Area na aro cukup aja na cuma namdaw tani ko takang kagen. Yang sana kan na plakon kaya. Kipat ba kasnong umdap dumu, umdap ringi, bat syakoi kuna, haka arpusau terik risau, kala pungdok ha, kabala penlong yakinong syong ban mi ipat ba ban maramot yaka surok balajat rathai hasilenter nadu umdap hadu arpomer.
Kajing le menti juga sorkar ban penbahaya kani ka surok kala penshitom me kipat ba hakalit kawan. Kajing jot jang ka surok ka penjenjar bat penkordit sosat me kipat ba kamtam hakapang ka shitom. Kani ka surok kala daptang na kitliu kisar bat kala kelapung dokha. Kinong rep, kinong bela, bat ki kena skul, kilong ki sopdung ban ma di kijing na kajing jot jong kani ka surok. Kinong rep ki hak ban siu bai kali bai kit bai ba hakador kabarem. Kat baki marap baki de hayau hakador kabatat. Kani ka surok ka buru ya ka jingma na ka benta ki nongpang ki bahap ban lecha sumar ki weipat ki jaka. Ladakit ya ki na kani ka surok kila ban klat no hasitai lenti shwa bakin poi sha hospital. Ka surok na umdam ka penyaso ya ki shnong hakaput Asam terter hadu marman umdan marngar bat ka poi hadu nongpo. Ka ba karpang ya ki pai ba na sisnong jo kam dap dumum dap rangi kumjuru ya kasno skuna ki blai kloi bani simenta ka bede pa kaneka kam ka bangi pan bahaya kaneka surok ka ba nadu ar pemer ter sadu sya umdap ka mi lang ba sadu sya barnihat yang som na ka blai ru ha ka ju ka por ya kineki parlok seng balang ki blai kloi bani snok ti ha kaneka por ka tin nong sap na ka blai nongkong baong ba nga yo lat kanik benta nga kum presiden jong ka seng FKGGP suku kuna circle nga ay kublay rumah senong arngut Alexander jongka umdap rangi Angelus Maring de jongka umdap demu kibala tip ya ka kason jongka senong ka thau khamtam ni uba chani cha bhoi kamai kaji ni im la ka jing chung jing tap man ka sngi man ka mit man ka por ngi hab ya be ka jing de jing thit khnang badiyo pisa khnang bangin duksa boong bolong haki bahajing hasem ki kon ki kti ki balai skur le staj du kani ka surok boong ba mar'e repair mar'e kano ka benta haduk menta kalenti hi ga boong bolong i ki bhoi chani bong im la kalenti ka banukong ngai khublai ru artat hakaseng jongka kakop ka ba la e benta hani jongka arfumer circle artat ngai khublai ru hagini ki lok chnong lok thau jong kani ka chnong umdap dumu umdap rangi ki bala wan ba pelaj por khnang ha kani ke bamenta ngi tre la kamon sobha kadi ke social work ngi pen i ya kata ka jing ya terli ngi pen i ya kata ka jing sothu ka jing ka jing chon la pai ba chnong baong ba kumno ngi hable ka banang kong ngi hable ya ka ba rip khnang ba upai ba chnong u thau kitip baong ngi ki de ginong ilam ngi ki de ginong ma nong chi ngi hap sedang na ka barit nga ai kublai sibun khamtam kerpang ya kini arngut ki convener jong kani ka benta kani ka surok PWD ba convene tang kani hi kublai sibun Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District hadin ba kaladan kajinga keren penbet markmat barka company na surok rengkat kajinga don lang ka JEC lai lingdo bat warsan lingdo menta kasngi kila sya biang ya ka company ban play ya ka kor teliat mau tani crusher kabala sya khang tala lakat tu kat ni sngi menta hak arphau tarik risau kaseng FKJGP kala khang tala no ya ka kor teliat mau jong ka company ka badang pentre ya ka surok nongston wa kaji halor ka jingbam ken snap ya ki jingdawa bat ai por jong ka seng ban penbiang ya ki kot kisla badon kam na ka benta ka te ka kor teliat mau ka badon hapo ka snong mau thungper West Khasi Hills District uba carry Oscar Karmuti, Vice President ke FKJGP, uloong ba hadin bakaladon ka jinga kren bat penbet hapadeng ka seng bat ka JEC, harengkat ka jinga don lang ki briu ka company, lapoi siya ka jinga ngothu jingmut, ban sya ya ka te ka kor teliat mau, ban trey la ka jong ka kam, khnang bandum pentut, iki jing pentrey ya ka surok, hendray ka seng kalabu ya ka kendon, baka te ka company, ka de ban penbiang no ya ki kot kisla hapo shibnay, lem kumta na kaliang jo ka seng kanemap satya. Shong ning ya pau yang ek ba ni shem ni du bade kam ini sotu i baro FHP ro kwa hi gan project kan ya chpa naglem jungi lai nam ong i kwa hi kan pandap no ni stok na college mi to te ek ra ka bangi shem na ka mata ka jim halang jong ka roi ka par kan ya panna ka mata kita ki kot islam ki ba ha ban ya naglem ni ha pandap ro iso ba kamlong bangi chu ai kum tu kan pandap ki kot islam teta kabaya suntuk jemput lang kumpala keren na kalian juga FHP na kalian juga ini so umba kan ini company kan aman penbiang ijin.com harga beda berislah lagu lagu apa shipna kan aman penbi kita kishin ba ki la wa kila ledge office repair penbiang ijin.com
Yang boleh begini nak liang jongka cisi ngila ai ke jung trelang ko HP harga boleh ban penstat harga boleh beli solo. Dengan kerman manang ni sekemat naso bonong begini ke jung keduk ke jung kapan halang ini segi wei parti area jongka mendai tang jongka ni kan wei segi wei parti berta apa ngidon kam ke jung trelang ni ha abdan di mangi di nongsong snong jongka celah om bangin suya kawang ti dan om bangin su kawang ni kata-kata dari haswa bangin boy sudah kanu ke pentar ke bangin yang sungguh jumut bodon kam kunong bangin yang penduk pada syam pada dia jumut nama kanam don ke jingsa arkipe segi bendera kata kali bodon kam ai kepada dia yang sungguh jingsi nadu mersua kuah ya gende ke pentar bangin kuah bandon ke jingga per jumut panu in kuah bandon to ya no gede gede nak kata daun ngasukmen mementangi boy ke negara pentar ke bangin yo banyak sungguh jumut dan kerban pada dia justru tunjukkan kan nek dan lagi suatu mereka hadin arna ingin ya don ke jinga projemut kata kam don mentol ye narenga kerban ba isutu jemut nak kam tak isu jom di papa lemda dai daga isu jom papa let's say FHP kam consider ngir ngi haban yang ka jom lanti te kata kam kala ek la kam sniu nak kam tak ada strong na sokuman pada kapar ye ki we ki senghalang ki pom don mentamo lada hapok kini ke banging nang don apa po juga ni ka bentang ke banging nang ai po ni company la bidan kanu ke cing sungau ni kuat ban check ban ai na kuat apa pindah ya syam ni kanu yang iru banging trelang nama apa yo lesti mentang yang sutu pada HP karman ko por bagi tengku pas di wei par kisan te kata kuat mentang ba haswa banging ship ni kanu rai nama rana tu mun shwa ba satang tu company la da ban ai na press release pa ni kentu yang dipai pa pakin so hawan care ya kanika sing bentuk ya kanika project nang makanong long ke cing mentoi ke jing nong ya ki paipa dengan suban kerpas sin ada don kirushmet kino pakan ke company ke bom sunyo kano ke pakan ke company ka de ke bom sunyo ha ke de bilang salah kerpa bom pila ka de company ada ya pay ban keren so hawan wan ban gedu bak FHP bangi kum kejak bangin keren bangin sutu cimut ke bang ngila penyerap ke bang ngila keren sutu cimut ke sutu cimut lang pan ra ye kenika ka dong ka thaji bisa ke dal kam selo namar bakan ni ke bawan ra ye kenika cimut sutu cimut kawan ra ka penhiar ka jan riu ka burom ka kor ban bentang bolo tena kalian sunang sopan ai ka citu play ya bar ka beran bentang kan itu sini hal beda bukan di bagi kerman company kan burom lem yang ni kibaya dan mentang nak mentang ketika wan ra ini tang kini kerwa nak dia macam jak ai play yang paro ki badan pertama hak ketika cing isu Rupert Momen MLA Kurkata NPP rengkat bat unikman marak CEM JHADC kilalet bu sentiu ha umat sa kan mau jong Captain WA Sangma Menteri Rangba Baningkong bat unong yalam basenrang jaga jela Megalia ha ka arpusan terik Risau ha ying song jong u hatura kani kadi ke snem ka balai phulai ba uni unong yalam ka jela ulaklat no na kani ka perthai Kaman district council mai da ka ba ekram wacham mai da ka ba niamran wacham ansi jatni niam ko ditiko jakhalani akhung gori ko pengani niam ko pengani ya plakun ansina CMCM awani do nang ha repengrang ka alo ansini council foundation ko sungai do nang ha ba pakani kanirang na nebiani nekani ko EM chisan wajak ba membal MD siang chisan wajak masakan tini responsibility dado chini akhung gori ko rakhiani adok kurak kiani anjini council kurak kiani anjin sakantini jakon ongar penga repengrang dao anjin 21st century anjin penga ya chasong namen harak ko chasong wa internet ni mobile ni aro computer ni chasong wa yan competitive chasong wa dalo success akaban ko anjin susagar ke anjin society jangki thana nginga repengrang anjing ni kapan state rank ko anjing ni banks ka jab rank ko niat kinchim ore anjing ni thak duani adita jaman chakhu inga ka dalo anjing ho
bakal kamran genang. Anjung intelektual rang nuwa, saintis rang nuwa, aro dentang gadang kam kakbar nuwa. Anjung ni social science ko bariyat na, anjung ni riyadwani rang, anjung ni dakbewal rang, anjung ni kam bewal rang, maini kemen anjung rang, khasning acem, warang ko anjung ni gergi, research rang kae, yarang ko tak buat na kata, awareness program rang ko anjung ningan. Aro physical scientist rang, kata discovery rang ko anjung tak ningan. Mai lagi anjung science technology kita jang hitang na bagian, warang ko anjung ni cadam berang na, uyat na punya. Repegrang yakon adita yatnas kinga. Kajing kai football super division hamadan dom maulu mairang hapadeng kalumyo SC barkan nong remai SC kipat ba nong petkai kila yo ya kajing yakun kila yo iya kajing yakun kabala no shiliang haba kalumyo kala kertiau ha mau jing sho ya kan nong remai SC daka hendri kul lanot kino ya kai juga nong remai kila pen i makim don kamon kabor berkabut ban mi madan ban yakun ya ki kertong juga lumyo haba kila i renghang ya kajar ban tepmon ki kertong kaliang persya kinong petkai kila let pai chayin da kajing penyau ba kila pen sep ya kasngi kapor bar kapisa ban rong hakate ka lempung menta kasngi namar kajing yakun kam syam la pen smi yaki khmat jongki da ka basuk kalumyo kala pelang bat tap lai pon hapalaken sit jongka na kene ke jingjob persya ya kan nong remai da kene ke jingrem kan nong remai kala pendam tedong ton hakalumyo hakmat ki pat ba hamairang Tarime. Ano? Literal sialan.
Badak itu ki kuboy na poy shaka bakun tar hadu bangin de syambiang kublai shibun.